Бүгін тойды балдарын алып келген ардақты меймандар. Жалпы балдарыңызды орталыққа жөнелтіңіздер, шалдыңыздар. Жас балдар орталыққа жөнелтіңіздер. Балдары менен келгендер, балдарыңыздарды орталыққа жөнелтіңіздер. Ким? Жас балдарды ата-енелер орталыққа алып келіңіздер. Ким балдарын алып келді? Ата-енелері балдарыңыздарды тауып келіңіздер. Ким бар? Ошол жаш баланы жөнөтүп коюңуздар бул жака. Оол кыздарыңыздарды жөнөтүңүздөр ортолукка. Кыргызча түшүнөсүңөрбү? Кудайга шүгүр. Азыркы жаш балдар кыргызча түшүнбөйт. Жерде туруп тургула мен белек берем, подарка берем. Ким бар? Жаш балдар калып кетти, тойдун аягына наразы болуңуздар. Тол жерге тиз балдарды. Брат. Брат. Жерге жаш балдар тиз. Жардамчы болбосаң болбойт. Алия кызыбызды ортолукка алып келиңиздер той элери. Алия кызыбызды кыргызы салты кыргыздын аркы менен. Кыргыз калкаттан түшсө дагы бөтөн жерде салттан түшкөн калк эмес ардактуу меймандар. Алия кызыбыздын түшөсүн кесебиз жаш балдардын кошуусунда. Алия кызыбызды алып чыгыңыздар. Апабыз келип коюңуздар. Ортолукка келип коюңуздар. Жанына келгенде карап турган чочуп калбасына деген. Бул жака келиңиз, ана. Бул жакка карап коюңуздар, бул жакты. Алене, мен чурка дегенде чуркайсыңар, байлыбы? Байлар атасы бар. Жаш балдар түшүнүп калып кыргызча. Орысча төгүлө турам, жаш балдар келсин. Bir, iki, üç degende чуркайсыңар, байлыбы? Dayansarбы? Ортолуктагылар этият болуңуздар. Биринчи чуркап барса белек алат. Dayansarбы? Мен 3 дегенде чуркайсыңар. 1, 2, 3 чурка. Жетелеп қой. Жетелеп қойыңыздар, жетелеп. Жетелеп коюңуздар. Эки колдон кармап жетелеп коюңуздар. Жетелеп коюңуздар. Болду, уже чоңойду кызыбыз. Үй аласың ба? Чырагым, машина аласың ба? Ал, чырагым, ал. Болду, кызыңыздар алыңыздар. Birinci kim vardı? Sen mi? Nereden gönlüne cakkanım al bırak. Kaysın başlıyorsun. Kaysın alasın. Buna başlamasın diye bundan alasın bak. Al. Başka başına çok da kurtulatıyor bardağıyla. Kadar başlamasın. Ya kişiyle kızlar ama kukular var mı? Korma canım. Korma. Daha kim kaldı? Yaş balları var mı daha? Kim var daha yaş ballardan?
Kim? Баласын қолынан көтеріп келгендер бар ма? Kim? Ұл mu kız mı? O kuklаны ғана алыңыз. Daha kim? Kız mı ұл mu? Arkasından ұл келсін, қараңыз. Не koyarız? Болды, жас балаларды орын